Kani. Sige, paminahon ta sa kuno si Saldico mahigalakin sa iyang top 3 friends dito sa Congress. Be. Top 3 friends in Congress. First, like ko, everyday kasama ko si speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Okay. Freeze. Gamay lang. Dapat tayo mga pictures. Speaker Romualdez, butang na yung picture ni Speaker Romualdez o katotong Osaki sa Suarez. Dahil mo ni nag-imbisigar katong sa Quadcom? Mao din niya. JJ Suarez? Mao ni? Kinsa man si Aurelio Dong Gonzales. Natay pictures ani? Ato ko nang iplastada kining tulo ka pictures. Pwede ba ni Nims? Ato ila-ilahon og maayo ni sila. Ha? Mao ni iyang top 3 friends. Unya kibaw ba ta mahigala kanang magka-friends gyud mo nga maoy imong kauban kanunay diha matag adlaw medyo makaingon ba ta mga higala nga ngano man kung kamo magisuot. Dili ba ni birds with the same feeder? Kana mahigala magkalahi ang inyong values baya di ba kaganahan makigkuyog sa gyud. Pwede ka maka-high hello lang, pero dili kayo mo magdugay gyud og kuan ha. Pero kanay makasnabot man, ngano man. Medyo pare-pareha gyud og mga gana. Kanang mga markada mahigala kanang mga kuan, magkapare-pareha man gyud kuan. Dong Gonzales unsa man ni taga Davao ni? Taga-asa man ni? Be atong kalakaroho ni. Kini JJ Suarez. Ato ning taga-pagtagad mga kaigalaan, ha? Mao ni ang ilang kwan, mao ni ang ilang mga friends di ay ni ining Saldico. Ligon sa day kapit Saldico ha. Si speaker iyang kanunay kauban kinsa pa ning uban bebe. Og natay picture dong. Ibalik tal sa kuno og play kuno ning iyang video dong be. Samtang nangita pata sa picture ni ining kining tulo nga iyang gipanghinganlan. Like ko, everyday kasama ko si speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Everyday Top 3 Praise. friends in Congress. Praise. Like ko, everyday kasama ko. Gamay lang dong. Everyday sila magkuyog, magplano kuno para sa kaayuhan. Nga noon sa man ni nagbaha man. Kamu giday mo nagplano ha? Kamu giday nagplano di gyud? Ha? Sige, balik dong, sige ke. Congress, what's good for our people. Top 3 friends in Congress. First, like ko, everyday kasama ko si speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Okay, freeze. So tulo kabok yang top 3 friends in Congress. Kini Martin Romualdez, Saldico, David JJ Suarez og si Aurelio Gonzales Jr. Taga-asa man ni sila be? Atong ilailahon ha. Former Senior Deputy Speaker. Asa man ni si Martin, of course, Tacloban eh. First District sa Leyte. Niya speaker. Kaila naman tana. Saldico, ako Bicol Party List. Kinis David J.J. Suarez day, Second District Quezon. Aurelio Dong Gonzales, Third District Pampanga day, di Davao. Pampanga di ay. Abi na kong taga Davao ni. So, kini, mo ni yung top 3 friends dito mga higalas kongreso. Pagkangilngig na mga kapit yun sa gara. O niya karon to ana nilarga na sa Amerika mga sukit tig paminaw. Dali asa nakasibat ining tawhana dili talingan lang natong sibat siguro kay man. Pareha ba sa careful tas to mga words ba? Pareha ba tong mga children in conflict with the law? Ayaw ganli na sa mga kriminal, ayaw ganli piniriso, ayaw ganli mahigala og mga binilanggo. Nganlan sa children in conflict with the law, Og mo puga ayaw ganli puga. Nganlan nato nga nanuroy. Nakauli na ang tanan human mahigala nanuroy sa katubahan. Mo na kini Saldico wa ni musibat sa Amerika. Niadto kay nagpatambal.
Nanggawas sa mga panuhot ng panahon na, ha? Nanggawas sa mga panuhot, oh? Mao ni mga kagalaan.